Kum kedak kajing pen remjur halor kajing syak penyap dusmon kesamlan nisha nongben halau jong ubait ubade ubar jela kabalaja ha kesengi ningkong jong ketayau ha kesenang paham siim Riboy district ke joint action committee jong ki south li kiseng balang na Riboy bekentup ika KSU FKJGP HNYF bat ka RBYF kilapen pau ika jing sngusi halor kajing syak penyap kesamlan nisha nongben na kesenang yau maulong Riboy district. Kumta ka Joint Action Committee jong kitigi sausing kan penlong duk da jingia rally bat thang momati hanong po kum kadak ka jing penremjur halor ka jing sya penyap dusmon kesamla nisha nong bet halau jong bait. Habakrench kelak pathai khobor usamla bayashan lang kharshan lor president bat usamla ariston manbha rindong sngi secretary ka GAC kila pentip baya ketika jingya pat ba bat thang momati in penlong ha kalai po terek mentau benai ban sedang nadu ka shnong yau maulong bat penkut pat hanong po town shopping complex nadu kapor arbaji janmit. Penagalian juni ga sauseng, Joint Action Committee jung sauseng. Iwan hangni ban tempau di diskusi ke kau. Alor ke jing sya khat jubor no jing wei lagi dekat dengan saya dari juni. I samla nishanong bat. Unde upuiwir poihap, ubre ubar jela ubar ni, uber thapa. Ubala khat jubor ke jingim jungi nak pepenukam dagi tiar banap hadu ba umilong syu ban pej. Kane kalong ketika kane kapani ya ka jing sengsorong bejugu ba unut ban yurat banut ban takti ban khat bijingin jong ki pardo persoalan bujingi tena kalian jungi ka jong sungti jong sausen ni wanane bru ban peremjur yone ujat yone uzreu belanut ban le dusman hadu katne ya iwe ni khot kejat berujungi bat nakalian jungi ki south ligisan ni buru ya ka jimbete sepi baru ki barjela di basa apa jela ka jungi ladai ha ki khap kaput lane wat preksor lane heknu ni dong kendong ba pinong dei ban jerong kejap ya iweru nagi khot ki jabru jungi bala darangja ni sman angir ngimte ki bru ki bam tip ki barang tip ki kilo ngiru ngila he ban le ya kane ya pi tang ba atau da burom ya ki khot ki jabru jungi kanang ba mengiru nakaleng jungi la burom lang ya pi umri burom ja kalau ja ini skim ta kalau kunci sapnya kita iwe samla i bahasa ko asnang mulong kabahap ini po kadong katain lupa ujungi dia gede bene nakliang ujungi ki sausen ki baju ya trelang na por apa kentuk na duka KSU FKJP KSUNF bat KRBF alor ka jing chat khat bor jong ini isamla te nakliang jong ka jungi ki sausen ni lebu away ka rally ka benlong mentau naik ke live portrait ta bahap sing trading mentau piu ka sedang nadu ka por RBJ no paisngi nate nan po yomulong bat untut hangne hapo muda kompleks support po dpd bukane ka rally nakliang jungi ki sausen ni kerpat cha baro ki rupai ba nadu ki school ki noikai ki nomikman ki nongsongkan ki nongsongyo bat sabro ki nong nya kali ki dormasnong ki seng samla ki seng lokni ba pinwan ban yesnok tilang bangi sya kene karali kablong kunci benta bangin penremjur ya une urupang senam blasium ya jingim jong wei samla glului bat ba kade karali kami pelong kalong sebenta ka sutia ya ki kun samla apa kadong thai mi jongi ba ki de bentip ki de siar ha bi de bat kini kam poika poiman bat ki bamde pat ki na ki chat pure jongi